वशत कनी गोली चारू का डॉक्टर बीजन सबाहा गो में गपुत्रान बरजा हैं अंचुक्षमा सरपदे डॉक्टर बीजन सबा बलूची जुबान ने विश्तकारी रजाकारी और बलूची जुबाना एक पज्जावरत के नाम है अंचुक तो गुशराय थे कि रजा के बाज़ तहारा अमी बड़ा रजा के बाज़ तकनीक हम हंसता लफ्ज़ पर लफ्ज़ रजा के गालरीची रजा के या आज़ाद रजा के तो एक टेक्स्ट ज़ूरे अय्यावाने पदवती वड़ा या निविश्ता करने तो गिश्तर को जामिया तरजीह दे मनी मनी दिला रजान कनेगा और लिटरेरी रजान कनेगे तो का मर्दों के इस्ते बा मुहावरा तर्जुमा ज़्यादा भी का और लफ्ज़ी तर्जुमा ची कमी दूर भी तो लफ्ज़ी तर्जुमा अमा छिए मकसदा गार का अमा टेक्स्ट है मकसदा गार का भले रजानकार वास्ते एक चीज़ ज़रूरी है कि आ लॉयल भी वफादार भी आ दिगरे चीज़ारा बदल मका बदल करने मतलब इसी कि आ फिक्रारा आ ये गप्पारा ये अब बुनियादी तीमारा बायदे चेंज मकाई व असूली बलाएं अगर तो लॉयल नबूते गुना और तो चौथा ची मांग को तो बाज़ में उर्दू रजांक दिसतेगा कि चौथा चीज़ मांग कनक बुतगा तो आ चीज़ का शक बुतगा तो ई गुरा या किस्मिये किस्ते नाइंसाफी भी तो शरो रजांक की कुछ नबी गुरा इसी मतलब तो वती जिंदे ख्याल आता है कि तो का मांग करने गए या क्यों ख्याल बदल में भी इसी मिसाल मंतर दिया कि शंते यक मरचाना रति मर्दों में स्टडी करा वो भला ट्रांसलेशन है तो कास्ते ट्रांसलेशन शिफ्ट तो अंत ही बारा वो तुरबत यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हस्ते अकील बलोच आइए इसी तरह वती थीसिस एमफिल को तगा वो मनी गुना राब्ता हम को तगती और आइए मनी एक किताब है शायद मन याद भी हमें दरामदे या कुछ हमें इसी टोटल सारा स्टडी को तगा कि तो गुश्तमा अंग्रेजी शरा बदल को ता बलूचियत तो का पता ये भी बलूचिया ना कोता अंग्रेजियत तो का वो चेक कोता चाहता हमा कि वाकई आ ओरिजिनल टेक्स्टा को चिक्का ईशानी मुताबिक तो नज़दीकी है तो ई एक बलाएं चीज़ें मां रजां कनगाएं तो रजां कनगाए देखिए बाज़ संगत रजां कनगा हाँ तई है आला मर्दों में शवाना या अर्जिश ती हस्ते में लफ्ज़ां तो कई रजां का नहीं मनी ख्याला आओ मर्दमिशे वाना यक मसला ही में इधर बलूचिस्तान लेवल हस्ते ई किताब की चीज़ी में ट्रांसलेट करना गिश्तर इशन माना वो लिटरेरी मर्दों नॉन लिटरेरी मर्दों या आम मखलूक बाज कम वाना गए थे अमा के शौकिया मर्दों तो वाना मेरे एक दिगा मसले थी कि अंग्रेजी उर्दू दोए जाना में मर्दों मना ये महसूस भी कि बलूची ट्रांसलेशन में हमसाए के मुल्कानी तो का गिश्तर अहमियत को वानक भी ईरान भी बीते या ईदगा चिका अरबी गल्फ मुल्का पर चिका उर्दू न जाना और चीज़ें मर्दम अंग्रेजिया में जो बलद नहीं तो आहानी वास्ता ये बात शर चीज़ा आहा जुबान तो का बजनी में थे भले शर्तमिशी के यहाँ तक सर बेबाई धूमी का पीछे इदा वरना नहीं तो का ये ट्रेंड मंपा सक बाज दिस्ता कि अमाय की बलूची अकेडमी या मुफ्ता किताब दिया शुरू को था इशिया ची किस्ते या कमी एक ट्रेंड मनी ख्याल दीमाश होता कि कम से कम हर लोग ये किताब सरबा और यक्की न यक्की शवानी थी और ई अमी वास्ता वानन थे पर मना बाजें वरना गुश्ता कि माती किताब अंग्रेजिया में किताब भी वानता और पता बलूचिया में वानता मैं समझा गुरु शर्त रत का तई है आला रजां लफ्ज़ा का चूनी शायगा निदात का या चूनी असरी वदी अच्छा शरफ साहब अगर रजांकारी मबूते तो दुनिया तो का माशमा युवक को तनहा तने अनु अगर मन तो सही होगा कि दुनिया जंग गें जदलें चोप गें कुशकें ये शे आए ये हमें ट्रांसलेशन जरिया चिका हाँ बच्चा आ जुबान बुआ माना जाना नहीं मजहब दीन हो कुरान हो अगर तो बुशे की हर चीज़ अतकगन ताहनी सरपद बुआ हम हमें ट्रांसलेशन रजांकारी है तो रजांकारी जुबान आ रहा सक बाज फ़ायदा कदा और लिटरेचर है तो का अनु मन तो कहते नौ सदो यक्के और चारे और अजदोमी सदिये मैक्सम गोरकियो इंतोन चेगो फंगता मायो आने कहा आहानी चीज़ नू में के सरबुतेगा मर्ची अच्छी 7 साल सारी ये चीज़ें माँ ट्रांसलेट करना माना हो शायद छोने ज़बरदस्त हैं छोने शर्रें अफसाने इशिया ने बिश्ता को था छोने ख्यालात अंते कुछ चीज़ां ने इशिया किस्ते हैं पेश को था आ ज़माने के मर्दमा वो मर्ची की दौरा माँ अमा चीज़ें सताओ गलागा कना तो मन हमें सरपत मांग कि यक नोके फ़िक्र अदबी तहरीका अदब लफ्ज़ां के तो का ट्रेंड हाँ शायरियत का ट्रेंड भी भाई मैं जब एक तरफा में शायरियत का ट्रांसलेशन न भी गए और हमें सोच फिक्र कैसे दुनिया चो सर बेबंती नू हमें नो की चीज़ें वरनात कगन क्या हमें पता बलूचिया ची ट्रांसलेट करने का
ایشیا چی کہتے ہیں منگوشان زبان ترقی کا زبان تو کا نو کے ٹرینڈ کا نو کے اما ادبی تحاری کا ادبی فکر و فلسفہ ہاں اکانتے اور گشتر شائگانی کہتے لفظاں کی رجاں کابیت چونکہ تی اصل فیلڈ میڈیکل ہیں میڈیکل تہا چوشیں نوشتاں کی کتابی تی دیما گوستا کہ تو لوٹتا کہ بلوچیا رجاں کو بھی من تو شرف صاحب گوشن کے باعدے میں کر رہا ہوا ڈکشنری ورڈ بڑے بے با اچھا انو میں کہہ رہا انو وش بہتی ہیں کہ ڈاکٹر نصیرہ انگریزی و بلوچی یک ڈکشنری جوڑ کو تھا وعدے کہ مارا مشکل بھی لفظی چیزی ہے معنی یہ درگیجے کے واسطہ مائی ڈکشنری پچ کرنا چاہ رہا ہے اور انو میں آخری وعدہ کہ وتی ہمیں چیگوپ والا کتاب ٹرانسلیٹ کو تھا تو ڈاکٹر صاحب ڈکشنری منی کہہ رہا بھتا ماں بعضیں وقتاں آئیے کہتے ہیں منسک مدد کو تھا ای منی خیالہ یہ لاتے انچی چیز ہستاں کہ تنا زبان تو کہ کنے گئے مختلف فیلڈانی تو کا آہنی معنی بیونتے باعدے میڈیکل ڈکشنری بھی ہستے میڈیکل ڈکشنری باقاعدہ ہستے اور ترا معلوم ہے کہ دیگا ہرچ فیلڈ ڈکشنری تقریباً ہستا ایون بایو کیمسٹری و بایولوجی و ایشانی ہم ڈکشنری ہستا میں کہہ رہا چوں کہ یہ چیز نیستا کم میں تو ماں تو پوچھیں کہ میڈیکل اس طرح باقاعدہ ہم یک ٹرانسلیشن ہی بھی بیتے میڈیکل و مزہ نے تنا سرجری اس طرح کا تو بیچارے وہ اسی طرح کہ ہما دورہ چے کے کار شروع بتا مروچی ہم اما لفظاں کے بتی میڈیکل زبان وانا لاتی نہیں یا وہ لاتے نا یا وہ کہتے ہیں گریک آہانی لفظ تنینگا تانستا بونش تمانی ایر کو تگے نا اور یا عربک کولون ہے مزہ نے روتورا گوشن کولون انگریز ہم کولون گوشن بلے کولون کہتے ہیں عربک ہے ہما عربانی زبانہ چی درد کا اودا چی ات کا کولون بتا ہمیں وڑا دیگا بازیں انچیں بلوچیہ ٹرمنالوجیاں اما بیماریاں کیا ہنی نام او یک وقتی کہتی ہے گار با مثال پر موت سرجری تو کہ بعد میں کر مردم کہاں آوتی زبان اما بیماریاں را بیان کنا ہاں مثال پر سید ہے سید کہ انگریزی ارنیا گوشاں او نو لاتے مردم اور بوا کو سید بوا کے مانا نزاں یہ دوئیں الگ چیزاں سید چا صدقہ درد کا اور ہرنیا مطلب ہم اما جاگا کہ پچ بھی اودا چیزی پدا لاپا چی در بیتے بروتے سوراخ چیزی بھی وہ سید صدق اولاتے مردم کو میں سستگا میں کہہ رکھا ہوں میں سستگا تو یہ بچا چکا یکی دنیا کو میچ کنا تو ماں ہمیں سرپت بن کہ بیماریاں نہیں نام آنگی سرا بھی ہم ماں باعدی یک ڈکشنری بھی کنے کار بھی کنے ٹرانسلیشن بھی کنے وجہ تی حالا رجاں کے وسیلہ بلوچی وانو گو میاں استمانی لفظاں کا نزدیک بوت کنا یا گو آئیا جوڑت کنا چاہیے چی نپو سیتی زورت کنا بچا منی ہوا ولی شور سلائشن کی نو وانندگی مردم بازا وہ خاص طورا ورنائے مردمانی تو کا لاتے انچے مردم ہستا کہ خاص ہاں انگلش لٹریچر تو کا ایم اے کو تا ایم فل کو تا پیورلی لٹریچر وانتا سرپت بوتگا آئی اس طرح غور فکر کو تا وہ ایڈ والی مردمانا تو منشا فل ٹائم کہستے ہیں آہاگ لوٹی مطلب ایک ڈاکٹری ہو یا ایک لیکچرار یہ فرقہ گوشا ڈاکٹر بچا کار روزانہ کو مریض ہوئی جنجالانی تو کا انچوشیوں پدا ہم آوتی شوقا کہتے ہیں تو نوشتہ کن تو یہ بلائیں چیزی بلے یک پروفیسری ایک لیکچراری کہ روزانہ ہمیں چیزیں وانے نہ گائیں یا انگریزی لٹریچر وانی نہیں بلوچی لٹریچر وانی نہیں بلوچی شاعری وانی نہیں آئیے نندہ پادا وفسا فکر کرنا کلاس تو کا وانے نہ آئیے روزانہ تجربہ آ مردمہ گشتر کو کہ نان پروفیشنل ہے یہ وہ پروفیشنل ہے نا پروفیشنل ہابیز شوق دوئیں جگہ آئی ہے تو نوکے ارچی کے ورنہ ہاں کہ ای منگوشن باس جوانی چیزیں امنا و چھتو شتر کار کت کنا زبانہ شتر زانت کنا بلے شرط ہمیشہ کہ بلوچی ہم بزانہ تو بوانا الفاظ دی کرا بائدیں بھی بیتے وہ بلوچی واسطہ ضروری ہے نو ڈکشنری جوڑ بوتگا مردم وطم جوڑ کت گا وطم ڈکشنری جوڑ کت گا وطم لفظانی ذخیرہ ایر کت گا بلے شرط ہمیشہ کہ تو بوان گوش بدار کلاسیکل شاعریہ بوان کلاسیکل ادبہ بوان نو ایڈولے بازیں کار کہستے ہیں نو بوتگا او کنگا مطلب کوہنے گیدی کے ثانی سر باز کار بوتا کوہنے شاعریہ سر کار بوتا صرف الفاظ تھی کر بھی مشکل دگے چنے تئی رجاں کے کارن تو کا ہما کجاں کتابیں کی طرف گیشتر دوست بھی او پتہ پرچہ دوست منی وہ ڈرائنگ کر اچانک بوتگا نا تو مجھے کہ منصوبہ بندی ہو
پلاننگ سرا ببوتنا و سکباز کار کتگا انچو ما ساریہ گنتگونا گپاتن کے بڑے بڑی مردم چون بکن کہ وتی کار مردم پشت مکپا تی گپ منا دوست بو کہ باہدے مردم وتی ٹائمہ بگشینی کہ ای چوکانی ٹائم ہے ای ڈیوٹی ٹائم ہے ای کار ٹائم ہے ای منی وپسگے ٹائم ہے ای منی ادبی کارانی ٹائم ہے چونکہ ماں وتی ادبی کارانہ چو اما دومی درجہ کار حسابہ سمجھے آنا انچو زیادہ اہمیت نہ دیا اولی کار بچا ادبی کاران تو یکی وانا گنتو ظفر معراج میں بلائیں ٹی وی ایک ایسے ڈرامہ رائٹر ہے وہاں کچھ میں گپا تھا بڑا آئیے منی گوشگے مقصد گوشگات کہ ہمینچو زیادہ تو وانے ہمینچو زیادہ تو نبشتہ کنے تو وانا بند کو تی نبشتہ ہم بند بھی تو اکثر مردمہ ممی گپا گوشا ما چوشے منصوبہ بندی پلاننگ ہی وہ نیست ہیں بلے ہما ٹھک ٹھک بلوچی اوشن تھے نا کہ ہما ہر کس ہوتی رفتارہ چیزیں نہ چیزیں شوق کے ہستے ہیں تو موشن شوق بند ما بھی یہ دے مارا من بھی تھے میں یہ کتاب یہ سرا کارا ہوں آ کہتے ہیں تی دکیو مشہور ناول نگار ہوزے سارا ماگو مشہور ہیں یہ دو ناول سک مشہور بوتے گا یہ ناول آہن چی الگ ناول ہے بلے اسی کی تین من سک باز دوست بوشی تو کا ٹرانسفارمیشن ہے مطلب یک کوہنے زمانہ کی دکانداری اور نو شاپنگ مال ہت کگا آر چوں اڑپ کنے گئے آئے گی کاروبار آئے گی روزگار آئے گی زندگی چوں مطلب ہما سک بزگ بھی چوں بھی یہ ہمیں وڑیں قصہ ہے نیم اماؤں کتا بلے چونکہ پلاننگ نبوہ کے وجہ تھی کہ دو سے میں سر اچانک کا خیال کیا یہ کار ہم دستہ بوتا رجسٹر یا کنڈیا ہیرے اور اچانک آئیے دور کرنا پتہ دوبارہ کمی نبشتہ کرنا ٹرانسلیشن شراب صاحب تو ہم کنے ارزانی کاری نہیں اگر تو میں شاریں وڑیا بکنن نہیں آئی واسطہ طرح شاریں زبان ڈکشنری ضرورت ہے ان طرح مطلب انگریزی ٹرانسلیشن و لفظانی معنی شنی درگے جاگو ذہنی حسابہ تو یک نیمگا بے ہوتی آدھگا غم و جنجال کم بے وہاں تو امی منی ارادہ ہیں کہ میں اشیاء بکنا اور دعا بکن کی جلدی بھی یک چوشی کتابی ہست کے طرح سخت دوست بھی وہ تو لوٹے کے بلوچیا رجانک بھی بڑا کجام ہے وہ طرح پرچہ دوست بھی منی دل وحگت کے مارکز کتاب دی 100 Years of Solitude تہنائی 7 سالہ میں ٹرانسلیٹ بکنا بلے میں یہ کتاب کی وہاں شروع کو منی وسطہ اشیاء ٹرانسلیٹ کرنا سک گرانت یکی الفاظ یکی ٹرم انچی مشکلہ ما پدہ لاطینی زبان ہے چیتن کے منی خواہشت کے یہ کتاب باید بلوچیا ٹرانسلیٹ بھی دیگا ورنہ بلکہ بکنتی ہے ماں وقت پتہ دے ماں دوبارہ ہمت بکنا منی یہ خواہشت تنی کا پورا نہیں ڈاکٹر صاحب تو بلوچی رجاں کے ایک منت کے نام یہ اما ورنہ کے رجاں کے نیمگا آئے گلوٹا تو آہاں نچونے کلو ہی دائے گلوٹے شہباز میں نے تو آرہا مجھا اور ہمیں وسیلہ منگوشہ گلوٹن کے بائدیں وتی زبان ہے اور ادب ہے اور لٹریچر دیمری خاطرہ ارکس چیزیں وتی دستہ ماں بکنگو کجا میں پیمے بھی تے منی مثال شمع دیما ہے کہ ماں یک نیمگیا سرجن یا ڈاکٹر یا بیزیاں وتی آدھگے کارائیں تو قبل پدا ہم وقت کشتا منی خیال ہے کہ ہر مرد ہمارا کسانی شوق کی وہ زبان ادب لٹریچر ہستے ہیں بائدے وتی اس سہا وتی باہر آ کے ہستے ہیں ادھا چگل بھی دنگو وجہ ڈاکٹر بیزن صبا تو باز میں نتوار کہ توتی گران قیمتیں وحد کشے تو میں نیمگات کے مارا وحدات ما بلوچی زبان و لفظان کو رجان و ادگے پیڑانی بابتا گپ رب جا تی ما دل جہلان کیا گو منتوار ہیں بولیں چاروں کا ڈاکٹر بیزن صبا ہاگوں میں گپ پتران بوتا و امید کے شمارا دوست میں واہگن کے بلوچی پلیٹ فارم وسیلہ وحد سرا بلوچی زبان نوشتہ کاراں آزماں کاراں شاعراں ہما مردم کے بلوچی زبان و لفظاں کے دیم رویہ یا کردی ادا کرنگے آہاں ادا بلوٹائنے چا آہانی تجربہ ہاں آہانی کاراں گوشما شریدار بے نو منا شرف شادہ بدیت اجازت پدا شمع دیما حاضر بے ہمیں اڑی مراگشیا دیکھ وحدی بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل